Tuha ang dong Karbi Anglongni Silveta picnic spot. So ang tuha picnic spot nai mani klai da thang do iko pakla gede. Jadi di sau klai da brindu. Orang escape di thang do. Wow. Korea. This is called Silveta picnic spot. Wow. Woohoo. Amazing. Wow. Silveta picnic spot. Ha 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 ha. Ejang ke phai manang du. Wow. Ai jalang hada ham bibaini. Salang haile summer season hada women klere da hampi. Picnic spot ikhe there Silveta picnic spot. Ebo difutu bokolia bo gejar hak lai duibo. Wow. Lanar hung thaiju nana di thaiju ni ha. Wow. Mamai. Hai 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 hai. Wow. Oh God. Mama. This is called Silveta picnic spot. Wow.
Silveta picnic spot. Kita terus Silveta picnic spot. Oh, kan di sini. Picnic di sana lah. Jangan kita bakal lagi deh. Oh, ada la long hai. Ada hamil sama itu. Dan long hai. Soang dua era thangma. Hey. Ada. Yay. Wow. Wah. Mama. Oh, एक है Silveta picnic spot. Terere, kesono di padu. Wow. Wow. Oh, Silveta picnic spot बना के. Tuang ekdom besar ke thangma ike ka khoda thangma ai wow ऊपर में जाएगा देखने के लिए जाएगा wow boke thangma boni pasau hanai mani khlai da so ang do thanglai lang du di fa ban pasau gede nai mani khlai da nisike po fununang nisi nai phalang herbala ba jodi ebo picnic spot ha thaiba giri chikere ebo video ke nai da nisi thai funang di futu bokolia gejar hadong ibo Silveta picnic spot thidara thireke pasau ke ka pulang du kan highway ojang ke oh my god wow nah ladu tilau oh my wow ebo se mazang ba ebo jila pason from phai du izang ni from se phai hi bakla gede thangba aje kalasham pason khamhi nai rong du khor ini juga Thai bang. Wow. Mamai. Ada sih. Lagi begitu. Saya rumah tenang sih.
नाय बिदि फायबाय ini मोजां बिदि बसावनिफ्राय बिदि फाय oh tapi ले गलायबाय बेनिफ्राय गलायबाय दा बबक लागि एकदम गिदिर थांबाय Silveta Picnic Spot. Cái này mà thì cái bên mình không phải gì. Không cái này không phải. Rồi chắc là thôi hay khác. एकदम orang itu sai. Ini lagi la अभी जाएगा अभी नीचे की तरफ इधर से कैसा दिखता है वो व्यू आप लोगों को दिखाएगा हम तो नीचे से कैसा दिखता है इसका व्यू आप लोगों को दिखाएगा ये रहा इस तरह से दिखता है और इधर का व्यू कैसा ओह वाह तो नज़ारा ही आ रहा है पिकनिक स्पॉट ग्रेट तो अभी हम रिटर्न जाएगा कहाँ से किधर से घर तो हम अभी रिटर्न जा रहे हैं वो पत्थर ऊपर से जाना पड़ेगा अभी तो थोड़ा जंगल भी हो गया लेकिन अभी यहाँ का जो मेंटेनेंस वो लोग जंगल कटाई कर रहा है तो थोड़ा साफ़ हो रहा है धीरे धीरे साफ़ हो रहा है लगता है कुछ दिन बाद तो फिर से पहले का जैसा सफाई हो जाएगा फिर थोड़ा सा जंगल हुआ कि बारिश की वजह से हो जाएगा सफाई हो जाएगा अभी थोड़ा साफ़ कर रहा है तो कुछ दिनों बाद फिर से पहले का जैसा आप लोग आ सकेंगे हो सुसाबी so here ibo picnic spot ke naima mijing du here nuya kho police faida da naik nang ani video nai da nisi ham joko thik lai boke faida da nisi naik nang era picnic jithani bo dong ekdom pakhla gede youtube nai dong pambi ibun video pain islam mero sia bang ani sai ni frang masih ka lai da screen me funuri lana bisa ham do thikala nai fudu fai fudu so highway bijing hani lama bijing hani di fudu bokole thaba gezara Silveta picnic spot tidak ada ke doang kampen ladu lengkap sih ada jaga mobile network maya ko hui jang gini bakal ada orang nak ni kan ini socket king bag lang lam so ira mani kele entry fees la 20 rupees so di kari labu tu tigala 50 rupees di mana nang la kari kele sekanti kan hendas pai boli 20 rupees di mana so thank you bisa ham joko la nai to family jing khala bye bye